Nina benkayishana kaMenzi yaphuza umlaza angameva siyakhuleka namhlanje sizithola sisendaweni yase Cosmos City kwisigceme esaziwa ngokuthi kuse0 abantu abaningi abahlala ngapha bazoyazi le ndawo ese0 silanje Cosmos City ngaphesheya nje kancane kweairport iLanseria mangabe uhamba nje ngomgaqo uMalibongwe Drive noma 1 Straightdom kunosisi la uye wasibhalela ngenkinga engizomnikeza ithuba sibingelele bese shigama nesibongo. Kalina kena Magdeling Shabangu kidutsele sesaka kipalisa Shabangu. Ngiyocela nje usisi malo siqhubeka nale interview athi ukuphakamisa izwi mbijana. Sisi usibhalelile uthi unenkinga ngicela utshele ababukeli ekhaya ukuthi inkinga yakho yini buthatha kingi. Buthatha baka kore monaka uyimisitse sesaka. Buthatha bobo kore sesaka ke motho a sa philang pila o mentally disturbed. Akhono ubulela akhono utitirela silo. Okay. Uveza ukuthi usisi wakho uye wakhuleliswa indoda yakho. Usisi wakho uhlala phi nihlala naye khona la? Sesaka nadula ko gongwe so batho ba nadula le bona ne ba sa khono go motlhokomela. Yes. So naka motsi ya ka tla ka dula lena le monaka. All right. Asingene kuyo le ndaba kukhona into ekwayithinta off camera ukuthi laba bantu is not nje ukuthi umkhulelisile kodwa kubuye ngazi ukuthi sebeyajola ngizama ukubheka ukuthi mhlawumbe iqale kanjani lento. Nto hore ithome ke bone itsatsi le lengwe monaka na boya mmerekong so ke sa re ke dutse ke ba lebeletse ke bona sesaka wa emella o ya ko munyako o fitha o haka monaka a mothabela a mojampela amkitimela njengengane amkitimela bjalo ka ngwana monyane so lena ka sitse le tlhonkhosi ke tse bore ke motho a sa philang pila monagano o nagano tshwana le ngwana monyane. Njengamanje uthinta indaba ukuthi njengamanje usisi wakho ukhulelwe ngifuna ukuza ukuthi yini oye wayibona mhlambe ekuqaleni kuyena ekukhombisa izimpawu ama signs ukuthi ukhulele uboneni. The signs itse dibone ukuri matsola hae na thomochi amabele okay ne le mokuku mo line kodi makuku mo line ne thomo mana ke umuqabe ukuphi phezu ikuku wekuku yakhe and then nama morning sickness le dijo o ja di peanut butter ona di dragon le di honey ka mogo. Hayi no kuyezwakala sisi ngifuna sibuyele kule ndaba le njengamanje uke off camera ukhuluma ngendaba yama social worker amaphoyisa njalo njalo ngoba uye waveza ukuthi wena ukholwa ukuthi umyeni wakho bekamrape usisi wakho njenganomuntu o mentally disturbed. Asichazele ngaleyo ndaba le ukuthi kungani bewukholwa ukuthi umyeni wakho umrapile usisi wakho. Ore ke bona re monaka o morapile ke biditse maphodisa le di social worker ba tla ka montlong ba fitla ba check gore bothata keng so esa re dutse ka moka mo sesaka a thomo sona mana monaka amqabula phambi kwama social worker le maphodisa ba dutse gona mo le rena. So yangithusa okay kulungile ireaction mhlambe atheni ka ma social worker mabebona usisi wakho eqabula umyeni wakho namaphoyisa batheni. Reaction ya bona ne isi sharp because le bona ba bona re batho ba ratana ene monola a mo foster hore amo rape or amo direng so lena o ra re sesaka o dumetse hore monaka ba robalane ka no ngifuna ndiyichaze kahle phela mina ngikhuluma isiZulu khona la ngisala khona uthi ama social worker mayebona usisi wakho eqabula uhusband wakho phambi kwabo baye baconclude ukuthi kusho ukuthi labantu vele bayathandana akamraphanga. So mhlambe ke ama South Africans ufuna bakusize ngane nane ke gopela thuso hore ba nthuse ka ngwana ba mo rapelle ba dire dilo ka moka and then re gono le rena re godise ngwana cause bothata ke na le dilo tse dintsi tse ke di naganang ka bophelo ba ka hore ke direng le ka ngwana hore ke dire bjang.
mhlambe kukhona yini ongathanda ukueda mhlambe amazwi mhlambe kuye usisi noma ungathanda ukusitshela engakubuzanga khona ungathanda ukusho mhlambe akwenza usisi dilo tse dingwe tse a di dirang kore tsatsi le lengwe ne re robetse ko mpetong se sa ka a tla a bola monyako a goga monna ka letsogo gore a yo robala le ena ko kamereng mana ngifuna siqale nje la umdonsa ngasikhathini kusebusuku nilele ungena ekamereni udonsa umyeni wakho umise ekamereni lakhe ukuthi bayolala bonke ekamereni yabo so maye mdonsa wavuma yini umyeni wakho monna o ile a dumela tsamaelena ko kamereng so ka tipotsisa hore o diralang wa isesaka a tsena ko kamereng a goga monna ka ene wa ile monna ka lena dumelo tsamaele sesaka ko kamereng ya hae so wangabalandela yini ukuyobheka ukuthi kwenzakalani ngale ke ile ka ba latella I think ke lutsi 10 minutes e ke re ka ba latella ke kra monna ka o tlhobola sesaka ha boroko because sesaka na pere boroko ba pijama le pant yes so monna ka o zamore a motlhobose boroko ba gona go robalana kompetong Ningezama Afrika uyabona ke indaba mayisinje isiZulu siye sithi ngabankulu ingabisazekeka kuphela amazwi angazi ukuthi umhlawumbe mangabe singathi sicela usizo singathi sicela usizo lwani angazi ngoba njengoba ichaza ngempela lento usisi kubuke ngazi ukuthi usisi wakhe naye lento eyenzakala uyayijabulela mhlambe mangabuza nje umbuzo wokugcina kungani usisi wakhe kuyo yonke inkulumo yethu into engiyiqaphela ukuthi usisi wakho uyamthanda kakhulu umyeni wakho yini eyenza ukuthi amthande kangaka awu ke tla re ke motho yini le mhlambe amenze yona mntu amudirileng yona kore o ra re o mo file monate ka mompetong instead hore a fe nna monate o fa sesa ka monate bothata ke bona bo bengithe umbuzo wokugcina kodwa ngifuna ukungena kule oyichazayo njengamanje wena umyeni wakho usakhotsofatsa yini usakunelisa yini wena usaba naso yini isikhathi sakho asaba le yona nakwaka cause these days o lebeletse sesaka too much kra maybe a boa merokong ha sa tla kona tlo ndumedisa o dumisa sesaka pele so ntwe ke yona indirang ke sabaka kushuthi kahle kahle usisi wakho ukuthathela indoda unzeze ura uri unzeze monna ene le kompetong le gona a sampha ka mogona mpha ka teng mathomo mana uma uthi akasakuphi kusho ukuthi usu limited kwesinye uyakupha noma akasakuphi akasangiphi uyangipha but akangiphi too much kufana nasekucaleni kusho ukuthi amandla amaningi waqedela kusisi wakho kusho le ndoda indoda esinesithembu kusho ukuthi usesithuke sesamshera bengizobuza umbuzo manje ususuke wathi ekhaya abasekho abazali bengizobuza umbuzo uthi bakhona yini abantu sobabikelile mhlambe befamily ngalolu daba noma abantu ababaholi ka family ni ara butsa batho cause monna ka o itse are I felle ko rena re le 3 re ska butsa batho ba bangwe so that's why nna ke tlile mo ke re ke gopela thuso cause ntwe ya ntsha ka mo pilong yaka ningezama Afrika isiZulu njengoba bese ngishilo ukuthi ithi ngabankulu ingabisazekeka angazi nami kuphela amagama mhlawumbe umuntu obhekile njengamanje khona ngasiluleka ngakho ebese phinda luleka nosisi ukuthi konje makunje kwenziwani ngoba nami angazi ukuthi ngempela ngingayithini le ndaba mayisinje sisi ngifuna nje ukuyivala mhlawumbe imapha amazwi sesivala ongayisho nje mhlawumbe kuma South Africans your message message yami ukuthi ke gopela hore re tlhokomeleng batho ba bana le disability ene le rena as batho re ska ba tsela advantage because ra ba bona hore a ba gone go ditirela silo so re gopela hore re tloele hore re ba tsele advantage sesivala nje sisi ngibona la i Red Bull le mangaphosisi ngapha i Dragon
kungani wena mhlawumbe uzithengela iDragon sorry uzithengela iRed Bull kodwa ngapha ngakusisi wakho ngibona nansi iDragon kungani mtata hore kna ke te rekele Red Bull le dizimba tse di bonang mo ke te rekile ka tšhelete ya monna waka and then hore yena a nwe Dragon hore o gole tšhelete ya disability so o tsere tšhelete la a te rekela Red Bull a te rekela sorry a te rekela Dragon yena othengele ngemali yakhe yesasa no sisi asibonge kakhulu ngesikhathi sakho kuyintokozo kakhulu ukuxoxisana nawe sisi siyabuthobeka kakhulu ngiyathemba futhi ukuthi bakhona abantu abazosisiza